Lord, we pray that as the people leave this place, oh God, Father, I pray that if we leave this place, the sick will be healed, the weak shall be made strong. We will not allow their part of the time. There is so many number of other time ending them. Iba keluar tangan kaki di sana begitu. Kemudian nunggu serrawan yang lebih kapil benar. Kemami kami gerak kami kalau betul dia tamu ni itu kan. Kami masuk bukan orang nak lupa kau kami. Neta muni Yesus, nene mami turanga kaiwa.
Mga talagang na save you mga mamumigay ka talaga namin di tayo. Pero hindi na may ako walang tuloy na maso. Let us worship. Nagkaramit ko yan. Napakatira na yan at may ako palabig ka din. Allow the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You to the Creator of all beings,
the give and take of our lives. We thank you for the precious blood of your Son, who is our Lord and Savior, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for taking away all our transgressions, giving us peace in the midst of chaos. And I thank you, Holy Spirit, for directing us towards our Lord Jesus Christ. I thank you, Holy Spirit, for revealing that Jesus is the Son of the living God. And Jesus has come to heal us. Jesus has come to uplift us and elevate us to God our Father. We thank you, Almighty God. We thank you for this gathering today. Oh Lord, before your presence are the children from different provinces from Fiji. But we are not here because of our provinces. We are here in one accord because you have told us these things. We come with our differences. We come with all different kinds of thoughts. We come with all different kinds of initiatives, Almighty God. But we thank you, Holy Spirit, for redirecting us to the blood of Jesus. And we pray, Lord Jesus, today that you will heal those who are not feeling well. That you will give hope to those who are in financial difficulties. That you give hope to those who have loved ones away from them. We also pray, Lord Jesus, that you will give peace to those who worry and carry. Maybe because of the situation they are in, maybe because of the things that they are going through. But right now, Almighty God, we want you, with the empowerment of the Holy Spirit, to bring a fresh anointing into their lives. To guarantee, Almighty God, that it is not in vain when you look to the cross. For the suffering has been done by you, Almighty God, in this hour. And for that, Lord, we are grateful today. That we are here as one in the name of Jesus. Lord, we thank you for all the talatalas. We thank you, Almighty God, for all those who are part of the Martin bosses. We thank you, Lord, for all those who have continued to support your work in all their churches, Almighty God. Today, Almighty God, we just want fresh anointing from you. We just want to hear refreshing words that will encourage us not to leave empty-handed from here, but to live with the desire that you have chosen us, Lord, for your work. Speak to us today, Almighty God. Freshen us today, Almighty God. Give us that hope once more, Almighty God. All this we ask in no other name, Lord Jesus, but your wonderful name, the name that is full of care, full of love, limitless love, Almighty God. Love that is forever abounding in our lives. Our friends may leave us, our families may forsake us, but you, Almighty God, your word says, you are closer to us than the close we are. We also thank you for the praise and worship, Lord. We thank you also, Lord, for those who have prepared things for refreshments. All this is part of the fellowship that you have told us about. And Lord, all this we ask in no other name but your mighty name. We all pray and sing together. Amen.
Share it with the Praise the Lord. Kalian dah maru telah tiba keluar dari kabinet sini dai. Toma tanda kita buat tiba lalu toma dikeluar buat saat itu mulai weekend lah. Hanya kabinet sini kuah. Haleluya. Rau kita tentang kami kau yang kalala. Saat itu lalu tama saat itu telah kalala dari sini kuah. Tentang kami kau yang marau. Hanya lalu kita kau yang kabinet sini dai. Kita bitu mau bikin apa weekend dari kabinet sini kuah. Usaha kali bangan meni belu tu kan di kabinet weekend mentai apa tu. Praise the Lord. Kalau so bikin ni orang tu kalau muni suatu lagi sambu tu kami nak asal tuan. Yang apa muni muni tangan kita kita bersumber. Praise the Lord. Kita bukan membelu tu. Enak kami sini kau tu tangan. Praise the Lord. Ni kita bagi tu kita nak balik keluar. Enak kami sini kau kita bagi tu na sok-sok tu main na Bethel PJ. Praise the Lord. Kita kami sini kau kita bagi tu kita balik keluar. Enak kami bina di sini kau. Sini boleh tak na belu tu lebu. Main arena assembly of God mesa memento kena turun ikal panjang di tonggo yang mau bimbingan di nongko nongko di tongga ada bimbingan di sini lain. Haleluya. Kita bakal Tuhan sobo-sobo tu main lighthouse tempat beri. Haleluya. Sobo-sobo datang Tuhan di sini buah. Serta mulai tamu kita bakal sobo-sobo tu na wall harvest. Praise the Lord. Oke, ada tu dah kita tak semua. Oh, praise the Lord. Haleluya. Mula-mula nak kita kelas 1. Ela siga binari ko sen mula daba kita bakal na bolu tule mo na new horizons. Haleluya. Kita pilih kita tenanggo kita binari sini ko do kita bakal na balik keluar. Ela ni mo ni turang o Jesus sen mula daba kita bakal na tuki di mata-mata kula. Praise the Lord. Sen na mata-mata kula. Kena biya sangka takanya kita tala kasi kita mo. Tala pate mo to ka kimi mo mina ni kita di imam. Kita bakal kita yang lain so-so ela ni mo ni turang o Jesus ela siga ko sen mula daba na so-so capital PJ. Haleluya. Kita berkata kepada Tuhan Yesus. Enak kami bina di sini buah. Setelah ini mulai tamu kita bagi kim di tengah bagi kim mami. Praise the Lord. Baik tu mani kim mami tu kena sini dendai. Maru tak kena muni baik tu kim mami. Baik tu ini biar karena itu kena sini. Kuanda mengkarab itu dalam kalau. Jadi bagian itu dia bagian ada lotu. Untuk mana kalau tentang karab itu enak kami bina di sini dendai. Setelah ini mulai tamu na. Lalu kumau mosra mulai tamu na lotu. Praise the Lord. Haleluya. First VGM, Sacramento, setelah Solo di Villa. Praise the Lord. Usai dimulai dari turun-turun neta. Praise the Lord. 20 benar kacau orto main GMC. Ada sih kami nak buat untuk kita bagi tahu kita ada yang turun isu. Enak kami benar di sini buat. Setelah dimulai dah mungkin kita bagi bina barang untuk main nabi uli bersih ngetai. Dia bisa masuk di mana nabi bakal mata tangan keluar. Bukan video itu gina. Sani masuk di nabi tali bina keluar. Nabi sota bina keluar. Nabi bakal tangan keluar. Bukan itu gina. Bina tali gimana ini gina. Kokoa. Yang libu pun ini keluar. Enak kami benar di sini ngetai. Setelah dimulai dah mungkin kita bagi bina untuk ini berlotu. Di worldwide. Praise the Lord. Enak kami benar di sini ngetai. Bisa kita bagi tu buat untuk buat dan boleh keluar. Kita bakal sini tahu gimana ni. Saya bulan tu sini bina kata mau tahu tu ni. Berarti mana mulai apa? Yoni saat kita bagi apa? Jangan kalian mulai berhenti mil. Dan sini gua kita bagi dalam mana balik keluar. Bagi nanti mil dan sini dah. Bisa kita bagi waktu tu buat. Memang masuk tu kan ni worldwide. Di nabi bakal waktu kita keluar dan kami bila di sini dah. Erotik mana item situ ke weekend dan akan nipu. Erotik mana itu kini berlutu dan melutu kina. Na langat ko malutu na seri weekend kini kim tusar na yun. Ano extra song bet sila. Tu sa parusar mo do mula tak mai. Di langat na seri ko na kita erotik na tu sa na play talaga na matseri kena. Kana kasi ito na ngano pa na day luliw. Parita kayak itu nak, lagi weekend itu dona seri.
kasusot ikut tumata na.
release kalmai. Lakai roti kuna nando tuwa jeng jenakan. Ang ando ito talisay kung naman nila awak ang ando mo lang kalmai.
mai gawul tukana na loloma ni kalu weekend. Mai songo ni bata ni kami ni dai. Kali na bawat tukana. Oti ni songo ni bata na bawat yang baki.
Tanangani ng Moshe ay talatala kamarong tayo kiniratigo tawag kina ni talatala inayalo ni talagang bata kali ko na baka binibinaka na baka binibinaka magabiro ng talatala ang kalpisikan yung sabi rumah ni malalarawatan ni talatala nito sumay ni isang ulit. Siya nga rin doon tayo siya niya sa lim tagi kaya na italay ni Kuro. Ang kamuha kinanduan na puno binaka kaya na tawag ko ng sato sa watakin. Ang musuki mami na itatala rin kumunina ibaba ko so binakabole ko na lumunibito ko. Piwan nilo dito ko ni mole may kina. Binakabole ko na bigla. Binakabole ko na mga unito ko ni Ritiko na itatala na buluan ni Nonro Bintarami. Duita kani nandua na maki binaka bikian tanda sa mongo ki nonda bosi de bukai maki na bukai duriti ko mai pete luma para duriti ko mai peveli na buona bongi haleluya to la vinkara ko kina to ke ni bonilotu haleluya tu na siya mapata ko mai kina golden gate tu sa kere ko para tu da wonga ti ko na sinatambu kaya buona bi bonilotu to yang nasongko dia bagi sambil dah bapa itu di mata seri di panilu itu dosa dan namun tak boleh berayam bagi kan marau ni bulu-bulu binati kono tahu guna wana kabi singa dengkai dan kau tu main di bangga berayalo mebakan di kendakina boleh kendakina na boni kau na lega-lega itu matanda na itatala asya matai wa besi dah bakal semua Praise the Lord. Kali ini dapat sebut mata belum di kalau kita boleh binatang na sekolah kalau kita ke kita tengah menegasi berubah waktu kita nak keberakina internet nak kebedilai tapi orang bulat telepon tu keber waktu buat di dalam waktu mati tengah dan untuk semua di bawah tiba nak kebedi kuat. Robi tahu nak kalau mati ke Moses itu boleh pun mengorepi. Rayo Moses sari do ko saka mati mo kita se ni yau to su ko le ko mereda se la vela tipo che rombe bana to ni kolo ka bana kolo ka ku ni tor bole mai lu bat te ni baba meneva sa ke le tam satu le bingo na kere sa ta o ni sum lotu ndana bo ni dikenda men de bata ndi baba kan ndana bo ni dikenda men de kilana sum lotu ngele tam non ko non to Kaba mora kalau di Moses usare dan non rarawan utama tu wicipita, usar mo dan non datang, usar mo be bom leir dan kutir kini bunuh binak sanda bikin no winsu, iongo melako, usar talai mo be ferro, mo kutir dan non utama tu wicipita. Praise the Lord. Moses ini non ko roti undanga wicipita, roti ki ferro sa tingama. Sangai la buana medini ni kulo ni lesda wicipita, lesra ngabi ferro ko roti ki ferro tingama. Yang terbuka tu nama otar Moses. Wadi buaya mula ubi fer, uya mai. Som nak keluh, karena keluh Moses. Usah tiga bayi ni lagi ko. Kapa otar Moses ni salah ko kabir di Israel. Anon nak keluh nung meningkas sesuatu leo ubi kemuni. Kaya bakar satu lagi yang betul na Allah. Allah mau ubi kabir. Som nak keluh Moses kekasakan. Kalau Moses nak keluh tu bangun itu pun kabir meningkas Israel. Uya datang sambul ko ya bakaya. I am who I am. Praise the Lord. Na keluar patanggal begitu banyak kebini buah. Tu nak bawa kau Moses. Moses tu nak bawa sambul apa ya kau. Kalau bos kau ngomong begini sini, kau sadar sambul apa ya satu lagi yang baik. Praise the Lord. Anda bukan bina bawa nak keluar sebisa. Na keluar tengah bos sebi Moses seduli pun nombor lebih. Keluar tengah anda bukan bina bawa ni. Bos sebi dapat kali kita bos keluar. Kemudian bos sebi kita dari Rusia tu. Tunggu tengah dana sakit kau pada kan rumah. Tebakilan itu rumah, tebakilan di share itu. Nampak tasu suka kita share kita bertangi. Yang tekilan itu kita bertangi kita nak keluar. Praise the Lord. Namun ini kita want keluar dari kita. Orang itu menurut nama saya tu sambul aku ya. I am who I am. Yang saya nak keluar. Praise the Lord.
Fast forward ni kalau kita apa ni kita wasit ini kemana? Sampai itu Israel yang dapat ini was dendam mati baru ni fer minta puna na was dendam yang matang. Sengaja kita balik lagi dari kedua. Sator boleh main mati baru ni fer kami kan nebutang. Arsarer ni Israel gar sata gibi coba. Tangi bicoba komplain di Moses. Tangi bicoba komplain di Moses. Asakali Moses. Arsakali Moses. Asakali mereka ni bulu mecipita. Sakau tiga membikin mati di lukutu. Nanti apa sakau tiga membikin tenbikin atau tiga membikin tenbecipita. Kemen tu lebih komoleh bikin mengarahir nak cipita. Kalau tak karang itu, ebina kami kemen mengarahir nak cipita. Kalau kami mati dalam berilu. Usi kita itu berkata goyang. I'd rather be a free person dying in the wilderness than be a slave. Praise the Lord. Ebina kami musreki mengalah. Itu kena bunuh nabis ni. Kata dia berusuh. Kita nak keluar dari kabinet, nak keluar sekali tinggal di Mesir kita nak kabinet dah. Lawan ini nama masih tinggal buat 3 orang kalau pun ada tinggal di Mesir nak kabinet buat. Asal kami Moses nak keluar. Ada Moses ada yang kini biar. Moses bir di Israel beratus keliu. Tell the people to move forward. Kami boleh dengar tu kalau ngangkat dengan timur tengah move forward. Tos keliu. Praise the Lord. Sama rusuh keturunan bagi timur Newark Fellowship. Sakit ngomong minta tos keliu. Sawat dengan ini bangunannya, sawat dengan ini bos sebelinga, sawat dengan ini bitos sekali. Bukan bit ini kalau kita gila, beli dah motor sekali. Move forward. Bit ini juga ada. Ramai terbaru ini tahun was tentang memang Mati kalau ni ferry tu, kayak bos kalau ni Moses, tu orang kan Moses, tu pun kerja Israel, beratus kilo. Praise the Lord. Osiri kelas was tentang apa? Tu mata pun sikit yang berdaya. Osiri kelas yang apa? Orang tu pernah kami buat. Bos kilo ni kata, beli dah motor kilo. Nabi ngau ni boleh kita boleh sinter kena mata tu musuh mata penata. Ngau ni boleh kita boleh, bawa boleh kita mutur marah mutur muturan. Tu bagaimana tu nak beri boleh mata kuku mata gangga. Tos kilo. Praise the Lord. Kapunyo, bawa boleh kita mau suka, saya mau bersebeli, saya mau boleh dia, kita mesti lebih. Tu batangan, tu marah, tos beliau. Praise the Lord. Mereka tidak orang kita bawa betul Moses. Wiko, mau kontangan nomor kita kok, untuk kaya nelinga mengaki nama sedang buku besia, nalar polisi kali negara mama, nalar beri was-was. Maka sebentar ni tahu, maka sebentar kena berbagi tahu orang. Bos itu lebih Moses. Tu nak lebih Moses Wiko, orang nomor kita Tontokan nelinga mina wasdam tam, berlaku tempat tenang. Mungkin mama terlalu beda was-was. Berani bukan dari tua, sini bawa buat ini itu ada kasih sebagai dari tua. Di sini kita berbalik di sini right bukan. Praise the Lord. Tidak diutangkan itu. Boleh kamu tos kiliu, engkau ni boleh kita mengumpulkan. Mulai dari cerita, mulai dari kasar dan mana sawit, mulai dari kasar dan bising sawitnya. Kamu di relasi, engkau ni boleh kita mengumpulkan, boleh kita mendatus kiliu. Kamu di bawah kita mengumpulkan nak relasi. Praise the Lord. Bimbi na numumata buat itu. Bimbi na numumata. Nanti kalau kita kita lalu kita mengumpulkan makawa, itu pasal semutan nak kita kalau tak kalau kita numumata. Bigger than the single in that. We waste our future when we dwell, look back and remember, or talk about our past. Remember, what's done cannot be undone. Satu sahaja bersuatu. Saya main muslim nama serba mulu bersuatu. So nama dari kasawat jadi kita bersawat. Tapi itu kita untuk nasi itu sendiri. Jangan terus semua. Praise the Lord. Saat kita mau buat orang minta Tuhan minta tos. Dia harus itu loh. Kita bilang kita nak boleh orang sama kita minta tos gitu. Kemudian kita itu na church plant committee. Saat kita boleh tambah dengan semuanya. Masa sudah kita praise the Lord. Kalau mau beli dengan minta tos rumah tapi kita sawat sintor kena minta kau tumai sintor kena minta kita nota. Mau beli di kamu orang mau beli di kau mau masuk kira nak lagi kau. Praise the Lord. Kau kilo, lebih orang kita orang itu tu ada yang lalu susu kita naik mori. Kau beli di kamu tos kilo. Kalau kita tu, senang susu satu pada mana, tu mana bersawat. Kalau mereka bisa dulu, mesti kita orang yang bersawat susu. Atau mereka kita yang bikin. Remember, we waste our future when we dwell, look back, and remember or talk about the past. Kasawat, sama tidak tahu. Karena tu kita tak ada sekitar kena awak mana nulis lagi beko. Cara kalian kena awak ada stick lagi musim mandi. Kau ikut apa kata ni kau? Tiga tu kau nak tu kau. Kau kaku ni mana terada kaku pun ada pada nak beli kau.
Praise the Lord. They can call labels at you. They put labels on you. Itu kita nak dua berkabut matra kami itu mereka. Praise the Lord. Where in Israel, total saran release. And batin was them down. Samuli dapat mereka apator nak keluar mai kita. Samuli dapat nak mana apator nak keluar dari Moses. Nana release itu main tu pondua. Tu pondor nanu mana 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 uti. Kami kan diputar mana tu sangat tinggi nama stomach itu mar. Asa release. Asa yang tu masih mana. Ada kan tu kan tak. Ada orang release kalau kamu kita kan dapat fellowship. Kamu orang ini dah tahu suki. Tahu suki. Satu tahu suki New World Fellowship. Satu tahu suki orang itu. Tahu suki itu. Masih ini orang yang suki ni mudi. Amen. Mana pun nak kita kena nunggu dia kan untuk kita keluar. Saya nak nunggu kan untuk kita keluar. Kita kena nunggu kan nunggu dia kan untuk kita keluar. Gimana mata saya keluar. Mata umat kita keluar. Kemudian apa? Tos giliu. Sekarang kita nak menentu berdua. Sekarang kita nak menentu timur. Praise the Lord. Kita nak keluar dari mana kita nak kembali buat. Mungkin nak nak. Lepas erna. Perkataan keluar mentak suatu kesan batin wasdom lam. Semua orang perkataan keluar mulai keluar mulai sahari apa sasing serang keluar keluar lagi na. Tukuna turun nerau. Lagi kita mau merdeka. Sasing itu nak wujud. Sini tuan kau mau tertarik kita me bukan di teknik mulai. Kau dah ya, sangkai itu tuh kita menggarap betul. Sangkai di mana kita bikin kita kena pengarap dan orang mau bikin tu apa? Amen. Tapi kita orang itu kulit kita nampul nak keluar. Noni kulit kita tunggu dah kita bawa kota kita dalam tua. Noni dong susun pertama tu kau orang kau dan menggarap betul. Sini nak keluar sini pengatik kita bawa turang barang mulu. Keluar sini yang apa? Saya sebelinga semua balik musuh. Waktu dia berdebat dengan mata sawit ini salah. Di Biko pun nunggu di seluruh. Praise the Lord. Tokar nunggu tal tokar di ramah tempos tirara. Di tengah bangkon sol ni kena lihat tu dosa. Sol ni mission sol ni pelot sol ni kena ngalah kemana? Mungkin tak kita kira. Tos keliu. Sawit ini boleh dibital nama kau. Praise the Lord. Sangat nunggu minta tos keliu. Sabi nak. Tasa enak kena minta tos keliu. Nalawan kena wasir. Kini apa? Robital nunggu tiga betul. Orang kita minta tiga betul. Kami kata na tinggi betul, Sabos nak kalau sabos Moses kita datang macam kami ni kapun ni rere, amen. Nana rere buta budi kan tinggi nanti awal. Napa semua fear, it's an unpleasant or disturbing feeling caused by the presence of danger. It's a feeling of uneasiness. You're afraid, you're frightened, you panic, you fight or flight. Or power on road. The close issue is God does not give us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. The thing on the day that on a rare and only other than the devil, the company token kina, the Vivaco will three of one ton of political here on the cabinet night. The rare go to the Lobota. It forces us to think, to say or do the unthinkable. And we saw the tweet, and when there's some broken on the wall, the Santo de Guatemala. Kami kata nak kota masahir rupaya. Kita kau nak kasih tutur kita kau. Sasir melakukan serulah tu bangga. Anak kau sahaja kau mungkin nak kau. Tu bangga. Ada di tempat itu sandro. Awak anggai le. Nanti itu nak meram. Namun dia lagi tewor. Mu bakal ngangkat tekum ni. Nanti saya kena wasik. Wasik betul berarti ini dua betul. Kau nak wasik betul. Fear not. Kau ni le. Wah budi wah buli ko. Usah kedibi penyadam. Usanung. Miksalah kalau menuai. Orang tiga batu keipo. Miksalah kalau menuai budiwai. Yang sering dulu budi ko. Miksalah kalau menuai bukawaga. Yang sering di keniko. Yang sering telenga di keniko. Nama menyebut benda. Saya coba dan nunggu. Praise the Lord. Nah, tinggi mulut tamu turun kemuran. Bayar orang nggak tinggi kena. Bingung tu kalau start punya nama nende. Bepong kampai bingung nak pos itu dua anggo. Kapu ni nende. Praise the Lord. Kapu ni rere makan sini terutama. Kapu ni rere makan tu mati. Kapu ni rere makan di kata mai. Kapu ni rere makan di kata tiga buru nak keluar. Kami kan nak pos itu. Kapu masih say I am who I am. Sing tu rekan dia buat ni kata ni. Praise the Lord. Na tiga buru tamu. Nomor dua. Lalu betul betul orang orang dia nonton suatu mati sehingga letak suatu kali lebih seperti itu share kali kedua orang pengaruh apa mereka orang pengaruh mereka waktu lama mereka tinggi orang tinggi le bukan orang terang bulan ni orang kaya orang kau tahu mungkin kita keluar dari kabinet bos kita keluar dari WC itu WC kapun ni orang tapi kan juga orang keluar kau itu lebih bunuh kita kan lebih bunuh kita kan is omnipresent kita dapat tahu is omnipotent the all powerful God. He's omniscient, the all-knowledge God. We can keluar dari kabinet. Apa yang kita coba cari nak keluar sando, baru tak. Coba raf nak keluar sando ini lebih banggai.
Coba di sini nanti sampai, coba selalu bukan nanti bawa beli. Tapi ni rela orang tu skill, ni orang apa ni orang Afrika dan dari orang mula, bawa beli di bawa tamu, tu dah kita tengah di merah, bawa tu dah nak kami ni dah. Untuk kami kita harus sana di tu coba, boleh boleh lepas. Praise the Lord. Kamu ni rela, tu bukan dua. Lepas kami ni fellowship tu orang ramah, otigo kita sesuai dengan tu sama. Tapi kali ni benar orang main di tengah ramah, benar nak keluar tu orang ramah, yang tu sama. Dan numir terdapat, numir nontalingan terdapat biasa, dan numir itu bertatap itu semua hawa yang akan dibuat. Awak mereka itu itu satu sembilan seretiko. Praise the Lord. Dan Sylvania satu ukuran terdapat, Mayeli satu terdapat terdapat. Tapi mana kawan nak keluar, bawa orang itu sekali. Amen. Dua kapinorel. Bukan waktu satu dua kapinorel. Jadi kalau kalau masih kalau teman-teman mereka puni, kata mereka mata mereka tu bukan dua kita akan jadi nama maksud stand firm, fear not and stand firm. Stand firm bila you stand up, you stand tall, you offer resistance, you refuse to abandon your faith, you refuse to abandon your opinion. Tu dah tu katakan, bingung dalam rumah orang sini bisa orang buat betul. Kila tu di mulut orang buat, amen. You stand up and you stand tall. Sing ini, mengalir-alir tinggi sebagai itu. You are not dictated by your circumstances. You control your circumstances. Praise the Lord. Mereka berkata, do that. Stand firm. Kalau misal semua tidak berlutut mereka tunde, amen. Tunde, tu matangan tu orang meramai. Stand tall, stand up, and you refuse to abandon your faith. You are not dictated by your circumstances. Circumstances does not force you to think or to say the unthinkable. Circumstances add fuel to your faith. Praise the Lord. Sulit lagi bikin itu nih thinkable, mereka tosuki negeri. Saya sini orang suka sarong akan praise the Lord. Tos semua orang yang malam saya sini orang suka. Bagaimana suka? You are in the wrong place. Amen. Sarong akan buat. Turan nanti. Bukan kita bergatos. Do tadi kalau dia bosan turang yang malam dia sesuara, mana asal dia boro. Praise the Lord. Mungkin masalah itu kapan dia mengundur yang dia boro. Oke sangka suka dengar salih kita turang macam sudah kau bertiga bawa ini Spanish, saya buat tiga kau bertiga bawa. Semua orang dari musuh kau bertiga bawa, sekali kau bertiga bawa. Pikir kau berselan yang terlihat. Pun mengundur yang terbaik. Ramadan teman, kau yang kilar itu deh. Wadi na tama tahu video mo, video ko ya. Lepas sebuah kata mati. Praise the Lord. Dia bukan tahu apa yang menguat dan turun Muslim. Sini dikelar kata di sahabat Muslim apa boleh itu orang lah. Berarti mesti dikelar kalau untuk bulan 3 minggu. Nak kalau ngawal dengan semua termusuk. Praise the Lord. Salam mendidikan yang berasaskan batu nama. Uti iko. Umay pasukan datang mati boleh. Praise the Lord. Tu matangani. Kalau siapa yang ada ini berdua. Aku kira diri kita bukan tempat terlebih yang orang dengan rawon zaman terbang okey. Kita sakti apa lagi yang coba sarutio. And the rest is history. Kalau ada beli kerana wasit bola ada cusu kami kita betam. Yang orang bola mereka terang oleh tiri na wasit bola. Karena cusu kerana wasit itu kami kita betam. Asa mundu Nepal berapa? Mundu Nepal kita bawa tutak. Mundu Nepal kita bawa torun itu tu. Mundu Nepal kita bawa kilo itu itu. Allah mau tu situ nanti ni nasi ni lama ni kan. Allah kumai, bukan kira pura-pura. Allah mau ni kalau kelam pura tu bang who are you? How dare you are? Praise the Lord. Nunu mana berarti total. Lagu kuat relation tu bang waktu satu lama main habis bertemu. Kau tenor di tengah ni ruang bertus sesuatu ni nak. Kapan kau tempat di klub ada kita kumeban. Musuh apa warna? Kau mana tahu orang melanda. Kenapa? Nusa, mikro. Wasa de bakal dono mikro. Praise the Lord. Praise Tuhan itu bakal dono mikro. Tuhan itu bakal dono mikro. Satu ni orang raw. Dalam sini kita akan musuh raw musuh. Praise the Lord. Sini itu nak kain dendri buat nak keluar. Sini mau keluar nak kain dalam rumah kita nak bola. Kita bakal terami, belum tinggi lebih kalau rumah bola. Kita nak keluar di sini lebih ramai. Sini tu nak kain dendri buat nak keluar. Ya na tos kilo dah. Biar orang itu semua tos todo. Atau tu nak kasih keluar. Sini kan bukan runruai. Atau bukan kita betul tu kan tak ini keluar. Tos kilo. Praise the Lord. Kapun your head. Tu tangan. Stand firm.
mo na ni ko din tamat sile ko tu bango to romatan dongo andomana to wana kita no hakina ya na kalau sana kita betul binaka. Praise the Lord. Kabango ko Timothy, I know whom I am believing. Praise the Lord. I am persuaded. There's no use persuading me not to believe. I know whom I am believing and am persuaded without a shadow of doubt that God is able. Praise the Lord. Ada keluntungan apa nak kebedina? Tapi kita tahu sikit teman Allah Kristo. Karena lawan isi dan rumah sedang berwala sedang bersiap terbangun bernehi in all these things. We are more than conquerors through Him who loves us. Tapi kita tahu sikit teman Allah Kristo. Karena lawan isi dan rumah sedang bersiap sengai lebih kawan sangai muat usar kita nabi Kristo. Praise the Lord. Itu tunde in Rome kalau mata merintah mesti masuk kaya. Usakila, itu terbangun kalau usakila nama mutinya utaki, usakila tangan nama mana berbotaki. Tapi kakek dengan saya tu usah kau dia ultimo banget dia ultimo. I've learned to be a base and I've learned to be a bad, but in all this I have taught myself to be content. Porque dengan ada masa kita malah lebih kaya mau beli tu sini pada sini tanam yang mau lebih kaya mau beli tu. Utimo bukan ini tu nggak ada share. Hallelujah. Praise the Lord. People who stand firm are quality people. They are positive people. They are good to hang out with. They are good people to hang out with. They are spiritual law. They are spiritual law. Allah, they are just as powerful as the word of God. The spiritual law of the law of gravity. What goes up must come down, except your age. That law of gravity, itu law of association. The people, the lifestyle of people you surround yourself with, one day will have an effect on you. For the spiritual law. Then we can get to hang out with good people. Or you know, they add value to our life. They know how to stand firm. Praise the Lord. These are the types of people that add value to our life. They are worth listening to and they are worth following. Praise the Lord. There are people who take away from you, and there are people who add value to you, and there are people who do harm to you. We can stand firm. Praise the Lord. Moses. Oh, I really want to Runo million teman. Yang pas Moses itu bawa. Roda. Di kapal ni ni bawa buli kamu ni muni tunde. Ikan ketolong ni bawa buli kamu ni muni tiko. Praise the Lord. Ngona na nataka ni kalongo ngo sini kuno ndamai pos tungabi na buat Italia ngono kuno ya bakar rote ki na to salam me this is holy ground. You can behave as much as you can on social roda nakanga ka perang ke on ita musuhnya. Praise the Lord. We can stand firm ko na kanya to terus ko we can kami ko tigolo so na kanya ko bertanya ko hold your peace. Kalau kamu mesti say you need a quiet time with the Lord. Ni lah mantan ni was mai bangor ni lah mantan ni le mas ni tanam masuk apa ni bos lihat nak kalau how to deal with our enemies behind us. Tuna bangun kalau ni bos mesti serba tu tuna bangun mesti sebentar nak kata mau ni tiko kata ni na lihat kali nanti mosa dia lihat nanti kali lagi kata. And then tunggu dia berkata entar pokoknya lari sarong sen kau kebiasaan tak giri-giri. We can you need some quiet time with the Lord. Metu na muna mata kina kalo. Sili rado to silio to singa kate gipo. To simina moroma dal dominiko bisa karo to silio. Praise the Lord. Tigo bagara itu na menua don tikina mo masukin no wana to. Mo tigo na mo ngono wati kina to. De bali tan no mo mas lolo ke no muli ka na bolotambu. Praise the Lord. Na ibolotambu e posa kita bikin na kalo. Nei portambo itu na bikin na ndong di kalo. Nei portambo e vorrei non di kalo che bikin na kele na kapitare. Ni le na posa e vorrei na lei di masu. Lolo potete ne wil portambo. Se so saranga na masu wil bola che ne wil portambo.
Então, bacana, como começa a ronca na lista da tigre, sabe que não vai se dizer com tua, mas tigre não que não passa tipo não na sala quando passa der sala, e não tipo lá ela gosta com go. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Praise the Lord. Dosa tigre kat lagi meram, ada pun mohon sini dah wastu lagi dah orang mundi, merong dan dom itu. Sini orang dan dom itu tahu tak sih dom, bukan dom tahu nende romo, usaha dia pasangan kalau di bos gitu. You don't need the voice of man or the voice of angels or the voice of the demons. You need the voice of God. So now satu serangan dia belum satu siklar belum itu tu lebih kena. Sebesar dua tahun lebih dia masih kata pada mo. Namanya mengenai masih lagi nak bosulo. Tapi mama dua warna kami bos dah tu lebih. Praise the Lord. Sawat dia orang besar sawat dia mau dibito saya ke sana mau itu tu orang tua dia. Sawat dia mau dibos sama Italia. Hold your peace. Kau boleh dimuti kau ni share itu. Pasal itu kau nak share pun pasal dia share. And the people that are only was a go, it will understand. On the kind of which of a corner we don't know, or corner of the Bible, or corner of the toe, or the Bible. Roma, you saw, Tiwana, you saw, Waran, or a Kila, or Motikina, or a Kila Kamutukuna, or Kila Telana, or Radikina, and another American. Praise the Lord. Sasa, don't do weekend, I got to make a tosu in a water. Singing on the new by the Gagita. Kami kata botang mana, di periode kita masih tiga riwa. Okoya mau itu untuk dilakukan di sana itu untuk rawa, menda zuru kita logi kita besar nama, dan bukan rai jisu. Baik, new and living way. Satu lagi kita mengenal, menda zuru kita secara itu untuk lagi barang. Tapi nu pasal lebih menda dia lagi buat sini, zuru mengenal beti dan keuntungan mana bagi. Satu lebih buat dia mereka beda. Sarwa lebih mau zuru kita nolong kita besar lagi ada personal meeting with God. Lalu dia apa itu? Lalu kita tunggu apa? I am your daughter, I am your child. Berapa kamu? Tunggu mana? Kita nunggu ngomong. Praise the Lord. Sasuli kita dengar to access the presence of God. Sasuli kita dengar itu turun kita taksa. Jadi kalau maka wasol kita dengar lagi ada tinggi orang kita turun kita apa? Sasuli kita 24/7. Orang kita turun kita satu lagi kita katakan kita turun kita. Menerai turun supaya new and living way. Salvo con puro durante la sta seguendo un parimenta tu con tua non ho morito da toschilio mi sono solo da non ho da toschilio o tu ne dico una sa per grosso modo fellowship praise the Lord sanno dove me lo dai però non è tanto quando viene a mandare roba errava ti dico una data per Pennsylvania dico una data per Los Angeles sa dico una data per Hawaii errava yang mereka lindung merong, sila lagi dia berbudi merong. Yang lakukan itu mana? Ini merong nanti tu lawan fellowship tu rakyat. Praise the Lord. Indah, apa boleh dikatakan mereka terus kilo? Kata lu nanti orang mereka tu berbudi. Terima kasih. Mungkin kita mahu tahu video kok. Mungkin kami bisa mengatakan tangan mati berbicara. Terima kasih por usakil itu bisa mengarang gua. Usakilan dia sah. Isarawat tu kau. Praise the Lord. Vive tahu sih kan menolong Kristo. Sini kita nonton dari kata lalu menolong mana. Tentu mana terus berlip. Stesi ikilah dari kata lalu terus voice musulut. Bikin berita lagi sampai kumpul tu mana kau menolong musulut. Tu mana mau kita begitu sok kita membina mau membina berbagi. Karena mama datang tu mana hari berdoa. Lalu mau kita terus gini. Kalau kita tahu kita mengenal besok kalau mau berdoa dari kita. Dan kalau kita bilang mungkin orang ini bilang kata cara orang lebih berdoa di pengalaman kata, ya harus saya itu sekali. Dan kalau nilai kita bilang lebih kita tahu tahu, orang nilai nggak dia bilang kan? Ya bisa jalan nggak dia bilang kan orang nilai. Kalau orang itu sekali, sekali orang ini pasti boleh itu rakyat orang. Sabar umi, kalau kita dari Kristus kalau dia bagi nanti fellowship, sabar orang ini tu mana itu ada fellowship dalam, pasti bagi bilang orang, pasti bagi satu mata dari dua dari betul. Então, me todo bíblico da capo do rei. Praise the Lord. Tu quando stand firm. Amen. O bolígrafo mo stand firm. Tu lá que bota aí. Capo ni, como não tem que ficar ao longo do rumah. Ficar ao longo do rumah sabataran itu lebih basic dari pati nuiwai. Pati nuas tentang sabataran itu lebih kutu dari dalam. Sabataran itu lebih kome. Ya lebih lebih kamu berapa ini? Kamu tuh sana lebih mutu mandi. Mungkin lagi orang gelis. Orang yang non natural kan orang.
Tulang lagi mana tu gigi mereka beli dah. Masih di kalau angkat tu beli lagi mereka beli kau, kita beli lagi kita tos. Sido negara kami tu ketua, sido negara kami tu suku kimur, sido negara kami tu beli si semen tu pun bersawat negara mana. Karena kami tu hatan, tu marah, tu kotoran, tu di tujuh sangka di biru kita nak tu negara tinggi mereka beli dah. Tu waktu itu mereka gigi orang mesti di bikin dalam dulu tu sikile mereka beli dah. Lu bisa perlu tu lagi tengah, pokoknya petang, pokoknya mata. Kalau tu ada lu menurut lu itu menurut ngiri. Kuti wanita tahu perlu mesti lagi nikah beritai. Sini kelar lebih kan dalam rumah. Tapi kalau ada orang rumah mata bubar, ini susah beritai. Orang orang ada dalam rumah ini kan dalam rumah mesti lebih mesti lagi mata bubar ini dulu. Itu ni tahu perlu lebih mesti lagi nikah beritai. Tapi kalau orang yang circumstances berhasil dengan itu yang menjadi masalah dalam sasi iklan atau sendiri sudah suka mori sasi iklan belum mungkin mana kena mau lalu mereka berjaya kalau mereka tu masuk lagi mereka berbuat mereka berama biar orang nanti kita terus dulu kita mau beli kita terus dulu tu lalu kita tu kiri tu sebelum pemenang ada mereka berjaya kita tu kiri tu baru lagi kita telisah lalu malu kita boleh kita boleh berikan karena orang dari masuk kita bawa tuan Yesus selalu berikan. Lalu kita mahu berikan berikan dan share. Lalu kita perlu bawa nama mereka berikan. Kalau kata mereka satu putaran dengan ada atau sedikit ada berikan nama sebab ada mereka berikan. Itu orang ini bagi kalau sana berikan minum ada yang banyak mereka berikan. Ibu di sini berikan tangan berikan mereka rumah bisnis selalu bukan dua. Diri tahu dari bapak selalu sama seberikan dia mereka berikan. Minum mana mau ini mau boleh kita bikin. Misalnya orang Arab kita minum mulai dari Arab boleh usah. Minum mana juga mereka bikin tak usah masuk, usah berusaha nak boleh buat mereka bikin. Usah serang macam ini cisu. Mau ini kita bikin tak usah boleh kita. Kalau rasa ini letak usah masuk dari cisu mereka bikin tak. Isu tak bikin mereka boleh kita bikin. Dengan ada bunyi mama tu buat, motor bukan model ya. Kita jangan bersusul dengan model boleh. Kau bawa kusut, kau mesti kita letak kita bikin kelas mana tu. Misalnya benda bikin bunyi kau bawa kusut mereka bikin. Orang bikin bunyi kurang mereka bikin tak. Marah ni bikin bola, marah ni bikin di mata bola. Mesti kita bikin tu tak bikin bunyi di bawah kita dan bagaimana. Apa kita dah ada AOG Fellowship. Kita dah ada Chairman Fellowship. Semua semua tu. Itu komisi yang lagi kita tahu tu kalau lebih perlu kita nanti tahu. Bisa mungkin bikin. Oh boleh dia pakai bagi tos geliu. Kita kamu ni tak bisa jadi bikin bagi kita. Sehingga orang lagi mudi kurang keras. Bikin dia nak bikin kurang sasi orang lagi mudi. Bisa dapat dia bagi pengakat terus balik. Nama dia bagi bisa lagi mudi. Kalau mungkin lagi bikin dia imarah dia bagi pula. Bila boleh beruntung mereka minta boleh beruntung ini beri saling beritahu kita tu bos tu. Bila boleh pergi dulu. Lagi
baka binibinakati ko ba? Ito yun na nung nagsiyaraw. Sa wala nga yung singin ng mga ulat at sa wala ko rin kung tabi ko ng tulpan. Or talaga may bigwan ng mga panral, mga binibinakati. Bika baka parwik yan. Kaya na tunay ko ang taon ni Malut, may kota ka tingin may nabilit ni Soli. Pwede di ba yung lima na ka, tapos kinawin ka na nagkaroon na kami tindahan. Kota ka tingin may nabilit ni Soli, karoon ka na ng Soli. Nakaya ka ito na ba, ito sa kilim. Kaya karuan, magkunin rin. Kaya katulog na ba ka, tundi, tuwag dua. Yes. Kaya kamay ko, namang tiklo, ano na. Nabutan ako sa mga nakalo, di ba may lakapin ito na kalim. Dunia tuwa sa ilang mika, ito na bang kaya, doon na rin, na may baka mulay siya. Praise the Lord. Warang ito na soli na kabiti tayo. Kau teman yang nunggu kali bawa minum minum. Warung minum suka, aku dalam nama mayones. Kau teman yang nunggu kali dalam duit yang hitam hitam di sorong. Aturan, na boleh minum itu bebas kalau kereta. Kimami bukan orang kimami soli. Kimami bukan bini bina katakan, tapi kami nak bini salah. Tuh bukan kor di kimami. Kikumuni batang kakek, kimami rau di kumuna. Senang di sivita na nomni lon kita tali lika nindo masih lagi na bebe munir tu tali na nomni serau ucina ni mami rongo na nomni bos apalata tu na lui kimami kama te lo mai kimami na yalo di garabi kini di bakalu ngarata kan sul kan di bakal bini binak kau tamai kini tambu di soro merabaya dor di rabata tambu biki Osman kalau merata, ulah kita sah, tak ubah, nabuli kita, kakek ni kita mipakak Yesus. Bisa apa kalau merata anak kalau, nak balik ni susu, Yesus deh. Lang bikin itu seri, kau tengah mana nunggu soli kina, tamu-tamu ni sori kami ni dah. Praise the Lord. Kau tidak baik balik rumah ni tal tali balu tu kau, mana mencinya bikin.
I want you to talk to your God. Hallelujah. In response to His word today, the Lord is telling each and every one of us collectively as a family that we need to move on or move forward. Hallelujah. We must not fear. We must fear not. Hallelujah. Hallelujah. But we must have faith. The opposite of fear is faith. Amen. And we must stand firm. To you this afternoon. From the very beginning, in the middle of the service, everything that transpired, oh God, Father, we want to thank you that you have spoken to us tonight, oh God. Thank you for your people. Thank you for your servant that you used today, Father God. Thank you for the offering that has been received today, oh God. We say yes to your word, Heavenly Father. We stand here tonight, oh God, and on behalf of the fellowship, we say yes to you. I say yes to you, oh God. We will move on. Let come what may. We will move on. We will move in faith. We will move by faith. We will have no fear of what is before us, oh God, because you are with us and you are for us, Heavenly Father. We will stand firm. Hallelujah. In your word, Father God, we will stand firm in prayer. We will stand firm in obedience to your word. We will keep quiet, oh God, so that you can talk to us. Thank you, Father, for blessing this service today. Thank you for the various pastors and the various church fellowship that is here this afternoon, oh God. We pray that you will bless the work, bless the fellowship, bless all the churches, Father, those that are the churches in Seattle, the churches in Canada, the churches here in the Bay Area, in Sacramento, the church in Hawaii, and the new church in LA, and the new church in Pennsylvania, Father. We bring it to you, Father, knowing that you are the head of the church. The Lord Jesus Christ is the head of the church. We are part of the body, and you, Lord Jesus, you are building the church. When it kind of was handed over in the trial, and the song on the local, kind of seven in the heaven, and the mathematical Nikoro, my yes, come on, Sasura, the Kemunikina, to have Tisu, hallelujah, come and build your church. Why are you taking it? Why are you taking it? No matter Boston, Twinara, why are you taking it at WM? Why are you taking it at men's fellowship? Why are you taking it at youth? Why are you taking it at solid? Hallelujah, the Pula Sinai and El Tabu. Better raise the kingdom of the Daka. Hallelujah, hallelujah. May the less may be coming. Remember what is Simai. We don't say Malumalo with a crow. Remember what is Simai with a sigh. Hallelujah. Keep making me a love with a more. Hallelujah. Somebody named Taka, we were never looking on the Lotu. Hallelujah. Mutana Songwani, Kautirani, live with a cloud of the Matakin and nobody valley, like Vation Tabby, Mataka, like Kimani, and like Boss Sarviki. We now live in a Sulika, now live in a Liu, now live in a Liu, now live in a Budibola, now live in a Tonya, now live in the Presenta, now live in a Clo, Hallelujah, now live in a Mata, Mamsa, greeting Kimani, and Batim God, Hulu Chulai, we're in a Bailey Takir and a Clo, we're in a Bailey Takina, the other children of the Loa, the came in Mali and a Clo, about the Shivik in a Lagagi, Hallelujah, the only ship of the water Clo, Lagagi. Let's all be time to God the glory. Everybody. Father God, we return to you the glory. We cut those every soul that is saved, every healing that has taken place, every miracle that has happened, every supernatural things that has happened in your life. Hallelujah.
mula di na tua. Amen. Kayo na ko sa. Kami ang tulungan ng level ng soli. Dua talaman na serve kada na kami na nakatibo. Abo po terto na naman ay karto na italtala. Itu mana lobby. Na lobby, ni zurmai kan ni zurmai na lobby. Na lobby sa tukina nakakan, tukina na taibeli, tukina na gagawa. Iba yang terasar nabi kasabaro taki, wakil matiki punya turang, sa su tubikan na lobby, tubikan na italsere, ena kami sinilai. Claro, já havia cá. Tudo é excelente.